Kowok Khilifi nyake ngwenge mag Kisii. Apisas mag okwach kich kotudore gi Obila e kaunti ma Kisii omako jo ohala moko mane pimo sukari rapim matindo tindo e achiel kuom jot mantiere e gwenge mag Magena, Kenyenya e sub county ma Kisii. Jatend Obila e kaunti ma Kisii Charles Opondo wacho ni negi mako miyo moro ma osebedo ka tudore gi jo ohala mamoko mana pimo sukari makamagi mabende wachore ni nowuok e piny Tanzania ka achiel kod piny Uganda. Sukari makamago wachore ni nitiere e gunde mondike nyinge mag kembe mag sukari mamoko e pacho kae. Jo ohala makamago nomaki okiny makawuono e kar dak mong'ore ka gionge kata mana ratil mago mag pimo sukari makamago. Mabende gisani jalnero mabende otelo ne Obila kaunti ma Kisii nochiwo milome makamano ne duol mar KEBS gi NEMA mondo sukari makamago oter nyaka odhi upima. Akaomba nikampea room akaanza biashara ya sukari. Na hiyo sukari anatoa Mugunga kwa ulizeli za Mugunga. Na sijui hizo zote saira na ni gani, lakini anatoa Mugunga na anatoa paiki na sukisa sukari anapigiwa simu kuja uchukue sukari kutoka kwa duka. Tuweza kupata hii nyumba ambayo inatengeneza sukari, wana repackage sukari. Sukari yetu tumeweza kuipata hapa ni kampuni moja kutoka Uganda, nyingine ya Tanzania na zingine za hapa kwetu Kenya. Alafu wana karatasi za kupack ambazo maziona kule ndani, wanapack kwa kilo 1, nusu na kilo 2. Na kwa kweli hakuna weighing machine ambayo iko hapa. Kwa hivyo kwa kabisa ukweli ni kwamba sukari ni kidogo sana. Na pia tujui uhalali wa hii sukari, na pia hatujui kama ni sawa kwa kutumia kwa binadamu. Kwa sababu pale imetengenezewa kulingana vile unaona hiyo hali si hali nzuri. Na kupitia kwa makachero wetu wa DCI tumeweza kufaulu na kunasa mama mwenye hiyo sukari.